هدپی باجاری آمده برز زیاد جیلان نها میوان می دم باش که زیاد بله دم باش سلاف کاکی زیاد وەک لە پێشەکەەکە ئەمە باسمان کرد ئەم پەرتەوازەیەی حیزبە کوردیەکان لە باکووری کوردستان هیچ خزمەتێک بە کورد دەگەیەنێ پەرچەبوون مەبەست نه پەرتەوازە پەرتەوازە بۆ کەک زیاد جی فێم بکە من ببورینن من پرسه باش فکر نکرد دنگ باش نهات من بله کاک سنگر دبیجه اف پرچەبوونا دناوا پارتیên کوردی de li Bakurê Kurdistan tu xizmetê digihîne Kurdan û mesela tifaqeke netewî parçebûna di nava Kurda da tüccar feydê hetanê niha negîştandiye Kurda û tu parçeyekî eger em pêşîl parçebûniyê negirin ew zirar an jî em bêjin tiştek ku em dixwazin yekîtiya ku bikin xizmeta Kurda û Kurdistanê jî ew ê zêde qels bimîne. Ji ber wî yekê parçebûnî zaîfiye yekîtî dewlemendiye û ew ê destkertiya jî biparêze. ئەی بۆ پارچەن ئێستا بۆ پارچەن ئێستا کە ئەو ڕاستیە دەزانن بۆچی ئێستا یەک نین بۆ یەک دەنگ نین Yani di dîrokê de Kurd bo ku gor şert û mercên sed sal berê erdnîgarî mezin bû hêzên cuda hebûn bîr û baweriyên cuda hebûn dîsa Kurdistan hatibû parçekirin hewldanên Kurda bo azadiya Kurda bo îradebûniya Kurda bo serkeftina Kurda li ser esasê parçeman parçeya zeîf xistin û Kurda têk birin. Lê di jiyana rojane ya îroyîn da yên ku Kurda temsîl dikin gelek sazî û dezgehên Kurda hene divê em vî cudahiya di nava Kurda da çi dikin bila bikin bînin ser esasê wek dewlemendî dîtinê. Lê ger em nêzîkayiyên hember hev fikrên xwe cudayiyên xwe wek dewlemendî naxwe lê wek dijberî bibînin wek hemberî bibînin eva ew ê tîcar xizmetê ji Kurdara ji gelê Kurd ra û ji parastina destkevtiyên Kurdara neke. Ek ziyad te behsa Kurdistanê kir te got Kurdistan lê HDP di bernameya xwe de weke partî behsa Kurdistanê nake ji xwe HDP di bernameya xwe de xwe weke partiyeke Tirkiyê bi nav dike. Îcar mesela partiyeke ku partiyeke Tirkiyê be çima pêşengiyê ji tifaqa neteweyiya Kurdara bike yan jî Kurd wê çawa baweriyê bi HDP bînin ku pêşengiyê ji tifaqa wayî neteweyî re bike ku HDP dibêje ez partiyeke Tirkiyê me. Yani bi rastî berê jî ev pirs di bernameyên radyoyên Rûdawê da ji min hatibû pirskirin dîsa min heman bersîv viya dabû. Me gotibû di pêşengiya Kurda da HDP hatiye avakirin. Heman wextê da HDP tenê partiyekî siyasî nine. Li Kurdistan û li Tirkiye sîstemekî kongrewarî jî heye. Yani em bêjin lingê Kurdistanê da Kongreya Civaka Demokratîk xebatên xizmeta Kurd û Kurdistanî û yekîtiya Kurdan dike. Li Tirkiye jî ji bo pêşveruya ji bo demokrata ji bo sosyalîsta ji bo şoreşgeran jî em bêjin Kongreya Gelan a Demokratîk xizmeta vî yekê dike. HDP jî partiyekî siyasî ku dixwaze di vî hêlê da hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li gel emperiya Tirkiye di xizmeta gel da be hem gelê Kurd hem dostên Kurda da ku karibin bibin îrade bibin înisiyatîv û ji binê zilm û zora heyî jî xwe xilas bikin tekoşîna wî dide. Ji ber wî yekê em HDP li pêşiya yekîtiya Kurda wek astengî nade wek pêşeng dibînin. Heman wextê de HDP nabe bi ısrar ez tena serê xwe
پیشنگ وی پیواژوی ما کو ام یکیتیا کردا به هفرا آوا بکن هدف دبک خورت به دبک زیاده دنگ بگیره دبک به میلیون دنگ جی بگیره له هدف دوی هلی دا متوازی نزیکایی دکه دبی ام جی پارچه جی هزن یکیتی نه پارچه هزن سیاسی نه دوی هلی دا رول و رستا کو بکه به سر ملمه مادی و معنوی ام بو آوا کرنا یکیتیا کردا دا آماده نه و دناوا وی هولدان دایا ام هولدان ویجی باش دبینن رند دبینن ام دخازم به وی هوای هدف وره پناسه کرن نه وک آستنگ و نه تنی تمثیلا ترکیه تنی هدف باکوری کردستان بو ما تمثیلا کردایه بو ما خدمتا سیاستا خدمتا کردا و کردستان دکه همان وقتی دا کردا پیشنگیا افراندنا وی پروژه کریه کردا پیشنگیا دولتمند کرنا وی پروژه کریه دا کو کرد تنه نمینن کرد تنه بونیا کردا د دیروکی دا کردا بقتی امن را روبرو هشتیه جبر ویه که ام فرد فکرن ام بو کردا فکرن بو کردستان فکرن همان وقتی دا بو دوست کردا فکرن ام ج دوست حواله خو سازی و دزگین کردستانی به اصرار داخواست دکن که ام هدف وک آستنگ نبینن هدف وک آلیگر وک ریوکر وک ام بیجن بهتر خدمتکار یکیتیا نتوی ببینن والله بەڕێز زیاد لە بەرامبەر هەوڵەکانی ئێوە بۆ دروستکردنی یەکێتی نەتەوەیی لە باکووری کوردستان پارتی سۆسیالیست و هاوپەیمانەکە هەندێک حیزبی دیکە لە باکووری کوردستان ئەوانیش بەتەمای بەستنی کۆنفرانسێکن بۆ یەکێتی نەتەوەیی بەڵام بەجیا لە ئێوە ناکۆکیتان لەگەڵ ئەوان چییە بۆچی پێکەوە هەموو پارتەکانی کوردستان تا ئێستا نەتانتوانیەوە کۆ ببنەوە پێکەوە و کۆنفرانسێک یان کۆنگرێک بۆ یەکێتی نەتەوەیی چێ بکەن؟ یعنی اونجی دزانن برجیش بو یکیتیا کردا هولدان چبون 2013 دا 2014 دا لیج بر صدمن جدا او بسر نکد جمره وک تجربه ما وک دنیم ما لیج برویه که ام کرد دوباره ام دبن ام لدیروکا خو مزکن دما که ما خواستیه ام یکیتی آوا بکن مهز افراندیه و دما که ام پارچه جیمانه هزا مقص بیه دستلادار گرخه لسر آخا کردستان سیاست دانه مشاندن کرد به اراده مانه به اینسیاتیو مانه جمافه مروی انسانی سیاسی و عدنگاری جی به پار مانه جبرویه که ام دوی تقض آستنگین پیشیا خوش خوری راکن جداهی کدناوا مدهنه وک دولمندی قبول بکن بپیجرینن و همان وقتی دا لسر خالن هفپار سر خالن اساسی لسر خالن که ام توکی به هفر دکارن لسر لهب بکن ورن بر هف و فکریات خواه سیستم ما چد به بلا بکن خدمتا گل خواه خالی ناکوک چیه؟ خالی ناکوک برز متنبون در فت متنبون انویا با آفرینن کرد به اراده من به اینسیاتیو من و وک پارچه‌بونی دبن دستلاداریین فاشیست و دیکتاتور دمان لی ام چه دکن بلا بکن تقاض ام کرد دبن کاربن یکیتیا خو آوا بکن و بکن خدمت ملت خو دا ام هم دست کرد لگل پاکو پسکه ناکوکین و چبون کک زیاد وش هفره گوتیه و بحث کریه بو چت کار بی پرساخه دباره بکی لگل پاکو پسکه مثلا هون نگیشتنه تو اتفاقه که کو اوجی بواره بشتار ببن او دخوازن جدا اتفاقه که پیک بینن ناکوکی اندناف برا وده چنه وجه هفره گوتنه او ناکوکی یعنی ام ناخذن هلا ناکوکیا دا پر زیده درخن پیش لی ام دوی هلی دا اصرارن که چد به بلا ببه ام به پارتی کنها ام نگیشتنه هف بوان راجی بگیجین هف و ورن گل هف بو درد کردا بو ایشن کردا بو دستکفتین کردا و همان وقتی دا که ام به هفران نهیلن 100 سالا بوری تو نکرنا کل کردا هاتا فرض کرن اینکار کرنا کل کردا هاتا فرض کرن وی 100 سالا هی و پیشیا مداجی لما وره فرض کرن جبر ویا که راست دیالوگ چبونه دما پیواژن هل بجارتنه داجی بوان پارتی و سازی مرا دیالوگ چبون دزگای مرا دیالوگ چبون نهاجی دیالوگ ما قط نبونه دنابا مدا دیالوگی که جی
هي ليه هي ام بسر نكتنا كو ام هاف ورن قال هاف وبهفرا دنافا وان خباتن هافاردا جيه بقرن ليه هولدان ما او نسكنن ام هر دا ان دنافا هولدان دابن داكو وان بارتي ما كنها دنافا في خباتا ايروين دا جي نگرتنا ام بهفرا كاربن خبات بكن لهاف بكن دخالن هافاردا جاردن بكفن خدمتا ملتا خو بۆ کۆنگرەی ئەمڕۆ و سبەی ئێوە پارتەکانی پەسەکە و پاکتان بانک کردووە بۆ کۆنفرانسەکە بانکێشتان کردوون؟ بله جبوك بري او بارتي وسازيين ما دزگاه ما او برادر ما جي داكو كاربن دنافا وان خباتا دا جي بگرن انجي جبوك دنافا وان خباتا دا جي بگرن بوان را دیالوگ خاطبو دهانی راگهاندن چه بو استشاره جی خاطبو کرن لی اقنابونیه کی جبوکو ایرو امورن برهف جبوکو در نکتبو هولی ایرو املگل هف نبن لی ام دوی بیر او باوری دانه صب دس به دخباتن پیشیا مدا ام بشکل کی هف اقنا بکن بوکو ام بحر بکن خدمتا ملتا خا خدمتا دستکفی ملتا خا و پاراستنا ملتا خا یکیتیان طویل سر کیجا بنگه هن كك زياد وتو اساس جير دانينا وتو خال ديار كرنا مثلا ستاتوية كتشاواج بوي كردستان ده عليه سياسي ده هر وهاد مسألة آلايا كردستان ده هنا كرد نلهبن لباكوري كردستان لسر وات تشتاهوني بقربن لهب بكن وتو اساس دانية يعني دبا ناف دبا كجدابن هنك دبن خسري هنك دبن فدرالي وكي وهر وكي دن ليه ام فيا باصرار دبيجن نافكو اول كردا ستاتويا كردا اراده كردا ورا كرن تشدبا بلا ببا دبا كرد وك اراده ورن قبول كرن وك ستاتويا وان بشكل كي ورا قبول كرن جهيلا تبكي دولتا باش هيلا ناف ناتويوا نها ام تكوشينا فيا ددن مشان جبرويه كي خباتا ما ايروين بيتر لسر ستاتويا نينا بيتر لسر ناوی ستاتویا کردا نینه ام دخوازن بهتر کاربن سازی و دزگهن کردا بین بر هف به هفرا پیوستیا یکیتیا نتوایی له فرض بکن همان وقت دا جبوک ام کاربن بر هف بسکنن مکانیزم یکی که ناوی وی هبه مجلس دبه هیدی کنگره دبه کنفرانس دبه ام ناوی کی لیدینن و مکانیزم یکی به هفرا آبا بکن دا که کاربه وی پیواجوی لسر ناوی یکیتیا کردستان بريفه ببا بشوبينا لي خدي دركبه وببا بردف كي انجي ببا اراده وي همان وقت دا هنك جي ام دخازن برسكريكي خوين نافخاوي بفي هوا چارەسەر بکن دیسا پرسکریک کن حتی نهال پیشیا مبونه آستنگ نها دخازن ببن آستنگ و تیشتی که من نکار بیا ام پیشی لی بگرن و زرار دایه یکیتیا کرده ام دکارن چوا وان برطرف بکن جهولی راکن دا که ام بیتر کاربن به هفرا ببن یک دنگ ام بیتر به هفرا کاربن ببن دنگ گلی خواه و کاربن وی کاروباره وی خباته به هفرا بمشینن یا سرکجی ایرول هم هر چار پارچین کردستان جهیلا هزن تاریبش هلان هزن دستگاتار و لهمبر کردا لهمبر دستکفتین کردا ایریشکی هیا اشغالکی هیا داگرکریکی هیا او دستکفتین کردا دخوازن جاردن دستسر بکن دست وان بگرن تقصد و کرد هم لباکوری کردستان هم لپارچین کردستان یندن دوی هلی دا کاربن یک دنگیه کی یکیتیه کی آوا بکن دا که هم کاربن دستکفتیا بپاریجن هم دستکفتی نو به دست بخین و همان وقتی دا جبو کرد وک ستاتویا کردا بیتا قبول کردن هم دولتی که ام دناب آوان دا به هفرا دیجین هم جد دولت نام نتوی دا ام کاربن باندور بدن سروان بوان بدن پیجراندن بوان بدن قبول کردن دا که ام وک اراده وک خدیه کی ستاتویا کی ورن قبول کردن بەڕێز زیاد پێتان وانە بە بێ بەشداری پاک و پەسەکە و هەندێک لایەنی دیکە لە باکووری کوردستان کۆنفرانسی ئێوە نوقسان دەبێ کەم و کورتی دەبێ؟ يعني قاسك مفهم كل از برسي بدم البته که هر پارتیه که تبلی وی خبات نبه بو ما کمانیه هر پارتیه که دوان خبات یکیتی دا جه نگرن بو ما جی خمگینیه لی ام اصرار ویاد بیجن ام نینی نافکرن ام ارنی دفکرن ام دوی بیر او باوری دانه ام حق پارجی ام پسکیجی و ام پاکیجی بشکل که اوی هنک ما اقنا بکن ام هنک وان اقنا بکن و بشکل که ام کاربن ورن برهف و بهفرا ایشن ملت تاخه دردن ملت تاخه پرسکریکن ملت تاخه و بو پیشکت
پێشکەتنا ملەتا خۆ و پاراستنا دەستکەفتیên ملەتا خۆ نێرînin hevpar biafrînin perspektîfên hevpar biafrînin dibare bikin xizmeta milleta xwe û divê hêlê de tekoşîna gelê xwe îrada gelê xwe bilindtir bikin. گەک زیاد تدی د تاریخا کوردا د gelek hewldan çêbûne bo tifaka netewî bo avakirina bereyan heştê û şeşa de mesela bereya Kurdistanî li vê derê ava bû heta çêbûna kongreya parlamentoya Herêma Kurdistan bereyeke serkeftî bû piştî wê tu bere û tifaqên Kurdan bi rastî bi ser neketine mesela kongreya netewî hebû kongreya netewiya Kurdî keneke ez dibêjim hîna jî heye zêdetir nûner û ewên alîgirên PKK tê de cîgir bûn tu feyda wê ji bo Kurdistanê bi giştî nebû ihtimal dîne eva ku hûn jî bikin qedera wê bibe heman tişt Yani em naxwazin ji niha da pêşî neyînî bifikirin heman wextê da em tevahiya Kurda ne tenê hîzbekî ne tenê dezgehekî an jî ne tenê partiyek ya jî saziyekî tevahiya sazî û dezgehên Kurda tevahiya partî û siyasî dezgehên Kurda teqez dibêjin ji salên borî ji demên borî em bi hev re ders derxînin tiştê ku bi me dane wendekirin tiştê ku me zeîf xistine em ne mecbûrin dibare bikin em ne mecbûrin wan wek mînak bigirin û bi civanka xwe re parve bikin îro em dibînin ku berê desthilatdara tenê êrişê hîzbekî dikir kriminalîze dikir wek rêxistinekî terorê pênase dikir da ku karibin em bêjin hincet bi afrînin û êrîş bikin lê di mesela Kerkûkê da lê di mesela Efrînê da lê di mesela Kobanî da me dît ku mesela ne yek hîzbekî Kurda ye mesela ne yek parçeyekî Kurda ye ger îmkan û derfet bikeve destê wan înkarkiroxên Kurda dê karibin li her çar parçeya jî Kurda bêpar bêne ji mafê wan îrada wan bişkînin û em bêjin destkeftiyên wan jî ji destê wan bigirin mesela Kerkûkê ji me re mînakekî pir mühîm e mesela Efrînê ji bo me mînakekî pir mühîm e ji ber wî yekê hewldanên berê ku çêbûne bo yekîtiyê û bi ser neketine elbettekî kedekî pîroz hatiye dayîn lê hêjî em nehatine tatmînkirin ku bo hem yekîtiya parçeyan di nav xwe da hem jî yekîtiya her çar parçeyên Kurdistanê da ku bi hev re karibin kar û barê Kurda bikin û bikin xizmeta Kurda ji ber wî yekê em bi israr viya dibêjin cerebeyê mêyên borî ku neyînî hatine encam kirin an jî encamekî xurt jê derneketiye em ne mecbûrin ji bo xwe wek mînak bigirin û heman wextê de Kurda zêde zêde hev êşandiye li başûr hev êşandine li bakur hev êşandine heta em naxwazin hinek tiştên neyînî bînin bîra gelê xwe bînin bîra temaşevanên hêja lê em dixwazin bi israr viya bêjin dem dema yekîtiyê ye dem dema serkeftina yekîtiyê em Kurd çi dikin bila bikin gere teqez divê em yekîtiya xwe ava bikin bo ku yekîtî jî ava bibe her sazî her dezgeh rol û ristekî pir mezin dikeve ser heman wextê da bo ku em karibin bi rihetî werin ber hev gere em ber hev tehemmila hev mezin bikin li hember hev karibin hinek tişta da qurtînin li hember hev rêzdar bin hinek rê û rêbazên serkeftî bi hev re biafrînin da ku em zirarê nedin hev bêtir hev mezin bikin cudahiyê di nava hev da rengê di nava xwe da em wek cudahî wek zeîfî nebînin wek dewlemendî bibînin em bawerin ev dewlemendiyên Kurda werin gel hev ew ê karibin ji bo her çar parçeyên Kurda ji bo tevekî bîr û baweriyên ser erdnîgariya Kurdistanê dijîn destkeftiyên pir mezin serkeftinên pir mezin derxînin holê دوا پرسیارەکەم بەڵام تکایە بە کورتی وەڵامەکەم بدەیتەوە پێتان وایە بەم پارچە پارچەبوونە لە حیزبەکانی باکوور گوێتان لێ دەگیرێ و کاریگەریتان دەبێ بۆ داواکانی کورد لە باکووری کوردستان من pirsê baş fêm nekir bi kurmancî dikarin parve bikin Kak Senger dibêje di nava vê parçebûnê de ku li Bakurê Kurdistanê heye ev banga we ev daxwaza we wê guh lê were dan wê kes guh bidiye de yanî guh hatiye danîn yani ji hewlêrê bigire hetanê Amedê ji mehebatê bigire hetanê Qamûşdo gelê me di nava xwe de gor me ji xwe yekîtî ava kiriye êşekî li ku ji bo Kurda derdkeve holê gelê me temamiya gelê me li wî êşê
خودی درد که لگل خو خودی درد که ای شکل محبت چه دبه آمد دعشه جخورت که خمگینی هولیر جخورت که خالا خمگینی قامیش تو جخورت که خالا خمگینی جبرو یکن ها نوا گل ده پرسکریکا آوا کرنا یکیتیا کردا تنه دبه ام حزب پارتیین سیاسی و دزگاه کردستانی جداهی خو لجهه کی بیرن دخالن هپار دا بکاربن ورن بر هف بو کردا دستکفتین نو با آفرینن دستکفتین هیجی بپارێزن ji ber wî yekê cerebeyên cîhanî hene cerebeyên şerqa navîn hene dîroka Kurda da rast e dibe ku xalê xemgîniyê hebin xalê neyîniyê ku em wek mînak ji bo xwe nepejrîn hebin lê xalê serkeftinî jî hene xalê fedakarî jî hene xalê qehremanî jî hene dibe em hêla erênî ji xwe re mînak bigirin esas bigirin li ser hêla erênî pir bi rehetî nêrînan xwe yên hîzbiyatiyê nêrînin xwe yên siyasî yê partiya xwe karibin hinek bi sînor bihêlin hinek mitewazî bihêlin wê demê kek ziyad hûn jî amade ne wê demê hûn jî amade ne meselen li ser bangekê biçin li gel pak û pesekê beşdarî itîfaqa wan bibin eger bangî we bikin hûn amade ne yani bi rastî em sînorê ji hev re da naynin em nabêjin em tevlî awan bibin ya jî em ew tevlî ame bibin ne ame tiştekî niha heye û ne êwan tiştekî heye em viya dibêjin hîzbên Kurdistanî partiyên siyasî yên Kurdistanî sazî û dezgehên Kurdistanî saziyên civaka sivîl yên Kurdistanî çi dikin bila bikin rêbaz biafrînin rê û rêbaz biafrînin formil biafrînin mekanîzma biafrînin da ku karibin werin ber hev bi hev re biaxivin bi hev re diyalog dayinin heman wextê de li ser navê gelê Kurdistanê karibin bi raya giştî re tiştan parve bikin û dîsa bi raya giştiya dinyayê re tiştan parve bikin û em bêjin bo îravebûniya Kurda bo însiyatîvbûniya Kurda û bo Kurd di dünyayê de statiya wan were qebûl kirin tekoşîn bidin meşandin. Belê gelekî spas bi rêziya Ceylan hevserokê HDP'yê Amedê mêvanê me bû zor spas.